Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 24. No ipagarup mo, asaan abidto ti panangtakaw, iti sanikwa dagiti naganakan ka, awan dumam iti gagangay aman nanakaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Imbagman ta na irwar mo ti wheelchair mo diti arubayan, anagbaetan ti balay tayo kaka. Inruar siya anak ko. Ay, kaya't kumatiag painit. Mayate singising ti init ita. Kunaklakit din no kinabaalam nga inruar day ta wheelchair mo. Ay, nagsayatan no mayruar ka wasisyak. Ay, nagrigat ti sasaadan tayo anataengan. No awan ti anak tayo, akadwa tayo. Ay, kasanungatan. Imbaglakit din, tanasingpat ni Jimmy nga anak ka. Kaniliti siya nga asawa na. Ay, wag na. Nagasa tayo. Tada dagiti anak tayo. Ay, anda tayon iti maudi at tukad ti biyag ako nada. No iti kastaw hiya kasasad kaw. Saan kaw apagkadkadan? No alaan na kaw ti apaw. Ay, oray siyak mo ta. Ngam, di tay maibaga ti biyag. Anya ti pampanunutam lakay, di kamot makaid na. Intedan ni tatang titawid mi adaga. Naggudwan mi kini ading ko a Jimmy. Kat anya nga rin ti pakariribukam. Nalpas namat nga intedan. At dapay nabati amay sa analawa talon. Asinon to nga tati pangtadan na ijay? Unngag paiso. Asino nga tati pangtadan nanto? Imbati na apara kanukan kwa na? Amangan kit din no itid na kini Jimmy. Ta iso ti paggigyanan na. Ngamrumbang asika ti pangtadan na, tasika ti inauna. Daytang ti pampanunutak. Nasken asyak ti pangtadan na iti dayjay. Anya ti aramiden ta. Tapno si katimang tawid iti dayjay nalawa at talong. Yung nagkunti wheelchair yo, tatang, tanapudutan. Intun bigat tumanan. Ay, huwan baraw ka. Mabalinday jayan apa nagpainit ka. Naragsak kayo mat anak sarsarita kaninana Lucia, tatang. Ay, nagsaritaan mi man, tikastoy akasasaan mi. Natangan kami ngaminan. Ay, nuawan kayo nga tang anak may. Kasano kamain? Tatang, agsubsubad kami mat iti kinasaya at yu idi kada kami. Idi ubing kami pay. Kwa, pagsabangan may matay tiyay, anak ko. Tatang, pagsabangan may mat nga anak yu daytoy nga aramiden mi. Nagasatak, tanadanak iti anak kakaskan ka. Naanos kayo nga agasawa. Tatang, naanos kayo mat idibabasit kami pa'y kanimanong sa Turnino. Ayun kayam, nabayag matbasitan, asan nga imimay ni Manong Mau. Anya ti may singasing mga ramidan ta. Tapno siyak ti pangtadan ni tatang itinabatbati pa'y atalon na. Agin sasaya at takan kwa na. Inta pa siya rin. Ipakitam akay kayat mo. Mayat detang imbagam ma. Intaban nga rod pa siya rin. Sikapay lang timapan. Adapay ngamin papanan mi kadagiti gagayim ko.
Inak man ngagpaiso. Si Ribak day di alakay. Tapno siya ti pangtedan na iti dabat-bati pa'y atalon na. Rumbang laan nga agsirib ka, tapno makagunod ka. Inikanak iti pagpampanunuta ka. Masapul asi ka ti pangtedan na. Mayat day di atalon. Nalawa ken adda pa'y ubog iti igid na. Imbag man, nakapasyar ka sa Torninaw. Mailiwak mo't tatang. Nasayat ka di mo't lang ni Jimmy kada kayo, tatang. Uwan, nasingpat da. Awan ti may baga kadakwata. Kastalaeng nga tadda kayat dangalain kada kayo. Anya ti kayat mo wasawan. Saan ka maawatan? Saan ko pa'y maibagay ta? Agbalaw kayon to, inton napasama ka, ti bagbagak. Imposible iti bagbagam. Awan makita ka mading aramid da. Wen nga rod, tadda kayat da maala kada kayo, kunakmanen. Ay, nagkamali ka, anak ko. Atap mula siguro da ita. Kumusta tinapanam? Inrugi ka pinadakas ti kabsat ko. Sana mamati ti lakay. Mang panunod ta iti pamuspusan, tapno matagikwata ti talon. Itian niya man na pamuspusan. Aramidin ta, tapno agbaligi ta. Una, day ta ita ti ipaayan ta iti naan-anay apanawan, tapno mairemedyo ta ang matagikwa ti talon. Ituloy ko lang ta padaksan ni Jimmy. Tapno guraan na di kabsat ko. Day ta ti kasayaatan nga aramidam. Mapanak to man ni Balay da Jimmy. Apag-gigyanan ni tatang. Kanayunem ti mapan, tapno mayalis mo ti alipuspus ti lakay. Ne, apay akas lang mariribukan kayo, tatang. Kung naninanalo siya, ngay may kano itay ni Manong Sator. Ay, anak ko. Anya ka day, hiti kayat mo maala kanya. Ha? Ne, anya ka diti sasawan nyo, tatang. Damdamagak laeng. No anya ti kayat mo pa'y maala kanyak. Ay na, tatang. Saan ko maatila mapampanunot yo? Intun kwan, saan kayo manan ang makaturog? Ala, umay kayon. Mapan kayon iti kwartoyo. Adto iti gatas yo, tatang. Aggatas kayo, sakbay amaturog kayo. Agyamanak. Ay, agdamagak man basang. Anda ka di kayat ti asawam amaala kanyak. Kas kumaitian niya. Damdamagak nga raw. Nasayaat kayo ngamin kanyak. Anya kumangay, tatang. Nasayaat kayo ngamin. Isuan nasayaat kami mo't kada kayo. Ay, kunak ngamin. No puno timbaga ni sa Torninaw. Nga ada kanukal kalikaguman yu kanyak. Ay, ang mga nurinabak na kayo laeng mat ni Manong, tatang. Ay, kasta nga ta. Rinabak naklaang. Awan mat ngamin ti amok akal kalikaguman ni Jimmy kada kayo, tatang. Ala, inuman nyo kit ditigatas yo. Tapno daras kayo makaturog. Sublyak tulaangan day tabaso yo, tatang. Ay, sige laeng. Ay, at pamarangak nga agkabaw. Tapno mamuak. No asino kadakwada.
ti agsasaw iti punaw. Anya nga tano alaan tamot ni tatang dito'y balay. Tapno maalat at ikalkalikaguman taken kwa na. Alaan ta ditoy? Tadata ti mga sikaso kan kwa na? Nalakaaya ti mga sikaso itinataenganen ang nakapsutan. Kumaa, no makapag na. Nakapsutan ti sakada. Kasano nga rod maalat at italon. No adda dito'y ni tatang, mabalinta nga ibagaken kwa na. Arumbang asyak ti pangtedan nanto ititalon. Sa bagay. Day takot mga sikason itinakapsot alakay. No kumaro ti rayuma da, di da makatakder. No maalatan ti kayat tao, di isublita madlang ka da, Jimmy. Sa bagay. Saan ta maibaga ti kayat ta no awan dito'y balay? Aramatam ti utak mo. Kaya't yu ka di ti agpainit, tatang. Tayruar kayo di ta arubayan. Tatang, nangagdak ka di. Kaya't yu ti rumwar nga agpainit. Agpainit. Ay, makapanaya mati tao, ijay init. Tatang, agpainit di tarwar ti kayat ko asawan. Ay, awan tinit di tarwar. Ada ijay tangatang. Tatang, Puno matimbagak. Ay, awan maun baraw. Akabaw kansan. Ay, itimplaan nakman kitday iti kapek. tatang, saan ka di akalkalpas yu nagkape? Nagkape kaya mat. Saan matapi mo to'y rusok kaw? Sige nga rod, tatang. Inakpay mangala, no kurang yu ti kape. Orayin dak ditoy. Napanan ni Jimmy. Awan mati makita kapan naging kukunakan kwa na. Ituloy ko lata ti agpamarang nga agkabaw. Tapno maduktalak ti punaw. Apay akas ti jar mo ang naggapu ijayan ni tatang. Mangrugin samot nga agkabaw. Ha? Pagko na amat. Imbaga na asaan pa'y nagkape. Idi imbagak amapan agpainit ijay ruar. Ibaga nakit din asaan kano amakapan ti tao ijay init. Anya ngay nga rod no mangruging agkabaw. Gagangay dayta itinataengan. Maikawa aklaang tasaan ngamin asigud akas jay ti panagsungsungbat na. Ay kat, awatem latan takas-takat nga rod ti pagturungan ti kasta nga edad. Ala, tay nagpaikan ni tatang iti kapay na. Anya tay niyeg mo baraw. Kunayo akayat yu pa'y ti kapay, tatang. Isungay niyalaan kayo. Imbaga kaya nga kapeak. Ay, agkabaw kan sa baraw ka. Nay, kukuktaran sa matiaso ti ruangan. Ingkakit di kitaan tabugam. Sige nga rod, tatang. Ne, sikamat gaya manong. Umunag ka Agyaman na, kabagis. Apa ngay? At damat ka pingay gam mo. Idin to taawan kinitatang. Kwa, itad ko kumakan kwa na. Takinid daw na. Ngam, kuna na matadi na kano imbag ang agkapay. Anya? Kayat mo asawan, di mawat. Ngam di namat gayam kayat ti agkape? Imbaga na akayat na ti agkape. Idi addan kape. Kuna na matan, asaan na di mawat.
Saan nyo ni tatang ijabalay yun? Wen, sublatin mi met. Mabalin mi nga isubli, no dinan kayat ijabalay. Ay, damagan tayo pa'y akan ni tatang, no kaya't natin mapan ijabalay yun. Tatang. Umay kayo met pumasyar ijabalay mi Nagbalin ka din na pagpasyaran ti balayaw. Intay wag pasyar. Ti kayat ko asawan, umay kayo met agyan ijabalay, tatang. Manong, kayat nga ta ni Manang Lorna nga umay ijay ni tatang. Kayat na launa ya. Isupay nga rutinang isingasing, nga umay met ijabalay ni tatang. Tatang, kayat yu ka di ti mapan ijay? Ay, intay umatag pasyar ijay Ita, taadan ti agkabaw dito'y balay. Intang paaramid iti deed of sale apirmaan na. Pagparangan tanto aginatang tatidagana. Uy, mayat dayta na panunot mo abakit. Inton awan to dayta alakay, ipakitak to kini Jimmy ti deed of sale. Awan to ti maramidan na, tapinirmaan mata ni tatang. Una, adda kabagyak nga abogado. Iso ti mga ramid iti deed of sale. Ipapirma takin ni tatang. Sana bale, tagkabawan. Di na amo ti deed of sale apirmaan na. Nalakalaan dayta. O, di bagatang ay manugot ti lakay nga may dito'y balay. Maya tinapanunot mo bakit? Masirib ka talaga. No among aramatan ti utak, bumak ng talakay. Nalpas ka din ti deed of sale bakit? Nalpasan na. Imbag tada dito'y salas to'y agkabaw alakay. Nakaturog a nakadumog iti wheelchair na. Ipapirmatan to inton makariing. Nakadumog di ta wheelchair na. Itay-pay day ta. Turog alakay. Mangan maturog lang ti muna. Sana bale. Ta inton mapirmaan day ta deed of sale. Isublitan ni balay ni Jimmy. Una, no naalat amatan ti kay kayat na. Isublitan ijay balay na. Makaas-asikaso iti baldado. Agtuturo ka kadi. No mapirmaan na lakid din ti deed of sale. Isublitan. Tatang, pirmaan niyo man detoy. Tada pangaramatak. Iyag mo man deta papel. Takitaag. Atoy. Isurat yu lang tinagan ken pirmayo dita baba. Ditoy. Nene. Api nisang yu ti papel, tatang. Ay, nang nagkaw. Ti saritaan yung agasawa. Dasana ka nakaturog. Hindi nakadumugak iti wheelchair. Kaya't dakpay gaya matakawan nga mayaw. Tatang, saan kayo nga kabaw? Nagalas ti ugaliyaw. Kaya't dakpay atakawan iti sinasaur awakas. Ay, kwa. Daytay. Ay, mawata kaun. Anda kayo nga agasawa. Ti adda kayat na amaala kanyak. Padpadaksan nyo lang ni Jimmy. Tanasing patang agasawa kanyak. Ay, sana kasta ti kayat ko mapasamak, tatang. Ti planaw. Kat paggunwan yaw day chay no awanak taon. Hangam gapaw iti day tangay naramid yaw. Awan dumayaw iti agtatakaw. Tatang, pakawanenak. Jay to kabsat mo, ti makamu iti amin. Iti magasto intun pumusayak. Saan ka na makibibiyang? Taited kuntukan kwan at italon. Ala, agsubli akong ijay balay da Jimmy.
Awan bendisyon ang magunod ti tao, amang takaw, iti sanikwa tinaganak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.